nami yebo indlela yonke uhambe nami nje uhambe indlela yonke wahamba nami indlela yonke uhambe nami nje wangethwala Jesu indlela yonke hambe nami Jesu indlela yonke wangifikela Jesu indlela yonke uhambe hambe nami Jesu bayethe Jesu wangethwala Jesu indlela yonke hambe nami Jesu bayethe wangethwala Jesu uhambe nami indlela yonke uhambe hambe nami indlela yonke wangifikela Jesu indlela indlela yonke yonke uhambe hambe nami Jesu indlela yonke wenyuka izintaba Jesu indlela yonke hambe nami Jesus wahamba nami Jesu indlela yonke hambe nami Jesu indlela yonke wangethwala Jesu indlela yonke uhambe nami Jesu bayethe wasifikela indlela yonke uhambe nathi Jesu bayethe wasethwala Jesu indlela yonke bayethe uyesabeka hey waweni imifula nathi Jesu indlela yonke uhambe wahamba nathi Jesu indlela yonke asimshayeleni Jehova Tande egameni lenkosi ake simshayeleni Tande uJehova egameni lenkosi ake sibanga umsindo wenjabulo hallelujah thank you Jesus hallelujah bazalwane uma uNkulunkulu asibida asithuma lenkonzo lesikuyo kunetinto latikhuluma kimi wakhuluma ngencwadi yaJoel chapter 2 lelethi etinsukwini tekugcina ngiyawuthulela umoya wami etikwenyama yonke wase uthi labadzala benu bayawuphupha emaphupho labasha benu babe nemibono wase uthi kimi uNkulunkulu but kuze sibusiso sibe naso la izakhele kufuna sihlanganise labadzala nalabancane wathi labadzala bagrieved beva buhlungu ngoba basebente kalukhuni basebenta lomsebenzi labathume wona uNkulunkulu kwase kufika tikhatsi lakhona sekungena kwafika tikhatsi lakhona bana labadzala kuthiwa kwafakwa ma systems lathi sebayapenishelwa ebandleni nabapenishelwe ebandleni kwangena thina labancane
base babate labantu labadzala lenjabulo yalomsebenzi lomutse labawusebentile all these years. Ngesikhathi sebanganayo lenjabulo uthi ke uNkulunkulu lamaphupho ke nalemibono akusahlangani thine labasha sesigijima ngemibono lengasupportwa kodwa ngilabantu labadzala ngemaphupho. Ngisangisho lokho bazalwane. Hallelujah. Wathi ke lenkonzo le lomnikelo lesiuthatha la asithengele labantu labadzala litiya kuze kokuthi bate khona kusithandazela kulombono sitohlanganiswa hlangane lombono nalamaphupho. Ngiyakhumbula ukuthi nakata ukwenda lokho kwalahleka umntwana walomnye umfundisi eMbabane ngiyayiphinza lendaba. Abengwaka kunene lo mntwana lomfundisi. Kwaphuma emaphepheni, kwaphuma ko television, kwamenyetelwa kwaphela fully 3 months. Angisalima 3 months manje. Kwaphela angatholakala umntwana. But mhlata utholakala umntwana wakugcibelo sitawuvuka sithe esontweni. uNkulunkulu wangikhombisa ngibanjwa ngemadvodza langu4 ahamba nami agcokele timnyama angingenisa endlini lengu-1 room lengathi nangena kulendlu lengu-1 room kwavaleka lomnyango kwaba lubonza all over kwabade nje nelifastelo. Asela madodza ayakhuluma nami athi lemfihlo lesitawuyenta la ungasucale uyikhiphe. Noma ungayikhipha nasiboshwa sitawuboshwa nawe, nasibulawa sitawubulawa nawe ngoba lokhu sitakwenta sinawe la. Ngabuta ke ngathi lembonweni kani tokwentiwani la. Bathi ke sitobulala nangumuntu. Ngathi ke mine seniyonile lendvo yenu noma benihlale niyenta inivuma kodwa lamhla seniyonile ngoba senifake mina la kunami khona ababulawa bayaphiliswa abantu. Ngamemeda ngathi ngegama lika Jesu wavuleka lomnyango kwabe kubuya kwami. Ngavusa umngani wami eceleni wathi kwente njani ngamtshela wathi ngeke lishone ilanga angayichazi uNkulunkulu lenzaba kuwe. Savuka sethe esontweni sakhonta sabuyela emuva kwase ngabo 4 washala ucingo babe la khaya. Hey mina ke thukhuphuka kunebantu labakufunako la. Ngenyuka ngasinangenyuka kwakunesihlahla lapha semngoza. Ngakhanza ngabona lomunye babe analomnye make analomnye gogo bangu 3. Ngasinangenyuka nje ngithi nangifika intalifutane wasi lo gogo nangu lo mfana. Wathi nangu lo gogo angikhomba ngakahlala lapha. Nguye manje lo mfana nguye lo. Ebusuku uNkulunkulu ungikhombisela umfana lo ngeliphupho nguye lo. Kusho lo gogo. Wathi mfana wami akusiwe lo lothandazela abantu la ngathi ngimi. Wathi mfana wami ngubona ebusuku ngubona ugqoke njengalo ogqokile. Wathi uNkulunkulu angilethe naba lababili wena ubatshele ukuthi umntwanabo lo walahleka usaphila noma sewafa. Wakhuluma lawo magama lawo gogo. Wasinakasho njalo gogo yathi ingqondo nayithi lo gogo ngento inyanga yini ngiyapolofeta ngimbolofetini mina masinyane kwabuya lo mbono wonke wasebusuku ngakhuluma amagama ngathi uqinisile gogo umntwana ukhona usaphila. Mane le la khona sekune debate lona lameba sowufuna kumbuyisa bathi laba sitambulala ukhona. Nasiboshwa na utawuboshwa. Ngathi ngibonela mhla ebusuku ngasisho isikhathi wathi gogo nami bekungileso sikhathi nangitshelwa ukuthi wena utabatshela ukuthi lo mfana uyaphila. Ngase ngitshela lo babe ngasi utawubuya kumfana babe ngoba umnyango ugcine uvule ke. Nakabuya kodwa
naye lona lameba ngoba abeke biwe imaid lehlala naye yanyamalala naye ngathi ke nakabuya le maid nayibuya naye ningayimikise emaphoyiseni nayimikise emaphoyiseni ngeke ikhiphe lemfihlo kodwa namletha la kimi utayikhipha lemfihlo ngathi lo babe uphi lo Ndvombatana ngoba kwaphela liviki nje wasibangishayela sebangitshela futhi sebabuya uyabaletha gogo ukuthi sewubuyile umvana uyaphila wabuya naye uphi lo Ndvombatana lameba hayi vele baba wathukuthela nakachamuka naye betwe emaphoyisa aboshwa wasinakala khathi evenini abesahlala nemaphilisi la esikhwameni sakhe engobolwana wajikjela abamabili wathatha emantu banatha wafika emaphoyisa nasaphukhle magwebo lenkonzo le yenkonzo yekuhlanganisa imibono nemaphupho kwathiwa kasinikele labo mkhulu alibonge igama lenkosi encwadzini lebaseKorinte sahluko 9 verse 8 ithi uNkulunkulu unawo emandla ekuninika konke lenikudzingako nangetulu kwekudzinga kwenu fundza mfana nangetulu kwekudzinga fundza mfana abona ke lozodwala ekhaya bohlangitele unawe emandla kuninika konke lenikudzinga nangetulu kwakho nangetulu kwakho kuze kuthi ngaso sonke isikhathi nibe nako kube bunyenti khona nite ukwati kusita emisebentini yonke lemihle chapter 8 verse 9 hamba ku 8 verse 9 niyawati ukuthi umusa wenkosi ngobe niyawati umusa wenkosi yethu Jesu Kristu kuthi noma abecebile kodwa ngenxa yenu waba luphuya kuze kuthi ngebuphuya bakhe anende nicebe ni haleluya uyafuna uNkulunkulu ukuthi sicebe uyafuna uNkulunkulu ukuthi siphumelele alibonge igama lenkosi praise God ngiyajabula kusinamhla sinamkhulu la sinamkhulu ngambone namhla ngicela mkhulu ubuye utothandaza lapha mkhulu la imbi kwale sive lesi mkhulu saNkulunkulu lo mkhulu lengisakatothandaza lona uhambe emave uyabona nakulokuthiwa back to God Assemblies of God lebekhamba lithende all over kuthiwa back to God bona Namibia kuphi bekhamba lo mkhulu lo ahlanyele emabandla se-Assemblies of God asisho ukuthi ayikamnaki yona kodwa nje sisho ukuthi lolo kwabonwa uNkulunkulu wathi asikwende ethini kube nalamanye amabandla ayakubona akwende abethu asithola sibusiswa angaboni ngala sime ngetinyawo Babe wethu longcwele yise wenkosi yethu Jesu sesivile le vision lenhle sekusikhanyele Nkosi ukuthi vele lo msebenzi lo umise la kulolusuku wembulwa nguwencebini yakho siyabonga Nkosi kubona le ndlela leyenile lebelahlekele bonke kwasekugcineni kodwa ikhazi labanengi sebahambile emhlabeni labahambe bakhala kubhlungu futhi kumadini bonakala ukuthi nyalo sekugcotshwa etikwe umsebenzi lawentini
kodwa ekugcineni kwesikhathi wavela uNkulunkulu wenyama yonke lo sithe ngiNkulunkulu mina wenyama yonke kude lokungehlula kukhona yini lokungehlula na watembula kuyasikhanyela njengemini Nkosi siyabona likusasa sitha inceko yakho lokube kuhle namuhla kuthi sikhuleke simbuka ngemehlo kanti sikhuleka sikulist naye ekusithekele moya ngcwele busise kuyakhanya ukuthi kulethi khasi lethi lisikhulu lethi ngilona loyo ubuka likusasa lakhe sesijikisa umsebenzi longo wakho sawethi business senta ukuthi bete kuwe bete kithi bafuna imali ubanike imali bakutshele ukuthi kulomnyaka lotako ngalesikhathi ngidabe ngihamba ngemoto lememe lisondo kodwa siyabonga Nkosi kuthi esikhatsini leti njengalethu ungabaveta nawe bantu laba njengalo babo engcwele mnike ivision nike mandla umnike lendlela aqine angapheli amandla kule ndlela masikhuleke egameni lakho siyatibona timbi siyatibona letimbi tilwa naye kodwa labange bakho ngeke banqotshwe ngeke behlulwe ngobe wena uNkulunkulu wenyama yonke malibongwe igama lakho vela nalamuntu efini wakhuphuka ngelifu utabuya ngelifu wawuhamba naMoses ebusuku kube nenkhatimulo yelifu emini kube nenkhatimulo yelifu njalo Jesus Christ wawuveta umsa wakho ngesakho sikhathi siyabonga vela uNkulunkulu waJakobe vela uNkulunkulu waAbraham vela uNkulunkulu wethu gama lika Jesu Kristu busisa inceku yakho nalomhlambi amen. Ngiyacela ke bazalwane ukuthi sinikele lo mnikelo wabomkhulu sinikele ngale ndlela simelane la silayile yona bese sifunda live lenkosi Isaiah 40. Praise God. Bandi sibusiso ezakho zona uzibale kengasinye sinyeke balaphela asiningi sibusiso ezakho zona usibale ngasinye
siningina Inkosi ala phela athi ningina Inkosi Hallelujah. Asiphethe simshayele intandla Jehova egameni lenkosi. Sesinikele phambi kwababa enkulunkulu. Umdali wezulu nemhlaba. Yena longanamanga. Yena lohlala njalo aseqinisweni lakhe malibonge igama lenkosi. Asiphethe simeni ngetinyawo sibongele sibusiso. Baba wethu longcwele sibusiso sakho siyacebisa. Sibusiso sakho Nkosi asilulethi nani lusizi. Baba wethu othandekayo bantwana bakho sebanikele Nkosi. Sesithatha letibusiso tekunikela lapha kuwe. Njengaloku wena wethembisile. Wathi uyawusibusisa masilenda livi lakho. Wathi sibusisiwe sandla lesiphako sekunalesemukelako. Semukela ke lokubusiseka Nkosi namuhla ngegama lika Jesu Kristu. Setawulifunza livi lakho Nkosi woba kanye nathi. Siyekelela konke Nkosi etandleni takho ngokukholwa egameni la Jesu Kristu leyinkosi. Amen. Isaiah chapter 40
Akushaye one sibe sesiphumile. Zincane ezibongo zami wangithenga zincane Isibongo sami wangithenga ngekazi zincane isibongo sami ngathengwa ngekazi lukhulu dumo lwakho lukhulu dumo lwakho Thank you, Jesus. Zingani zibongo zami athengwa ngekazi Ake sibe ngetnyawo sifunde nalilivi lelithi Isaiah chapter 40 from verse 25 siya lapha 28. Ningangilinganisa nabani nje mina? Nome ke ngubani nje lofanana nami? Kusho yena longcwele. Phakamiselani emehlo enu ezulwini. Ngubani lo wadala konke lokhu? Nguye lokhipha emabutho etinganyeti ngayinye atibite tonke tinganyeti nguleyo naleyo ayibite ngelibito layo ngenxa yemandla akhe lamakhulu nangebukhulu bemandla akhe kude noma yinye lesilelako nasayibita. Ukhononelani wena Jakobe, wena Israeli usolelani ngekuthi indlela yami ifihlakele kusimakathe, lilungelo lami alikanakeki kuNkulunkulu wami. Awadi yini, awukeva yini, simakathe uNkulunkulu waphakathe, ungumdali wemikhawulo yemhlaba. Angeke atsinwe futhi ngeke akhathale, nekuconza kwakhe kude longakuphenyisisa. Anjalo nje ubapha emandla labo labakhathele, awanzise emandla alababuthakathaka. Nalabasha baphelelwa ngemandla batsinwe, nemajaha angakhubatela awe, kodwa labo labethembele kusimakathe bathola emandla lamasha. Bayakhuphuka njengemaphiko
njengetinsweti bayagijima bangatsinwa bayahamba bangaphelelwa ngemandla babe livi lakho liyaphila babe siyalemukela lona njengosi lisho lokunenge etimpilweni tethu siyabonga baba wethu othandekayo khuluma nathi Nkosi ngalo livi lakho egameni la Jesu Kristu loyinkosi amen. Bazalwane emaminithi lesinawo mancane kodwa liminithi linye kuNkulunkulu neligama linye kuNkulunkulu lento umehluke esimeni semuntu ngoba uNkulunkulu uNkulunkulu lokhuluma ngelivi lakhe kwenteke tintfo lomunye umbhali uthi one word from the Lord can make a difference linye nje livi kusimakathi lelivela kuye liguqula simo semuntu siguquke mbamba ngiko lendvodza lebeyihamba igulelwa sisebentisayo yaseyenyuka lendvodza ithumela tithunywa tayo hambani ningibikele kuJesu ukuthi ngigulelwa 70 sami ngamatima gijimani ningibikele kuJesu bahamba babika kuJesu uthi Jesu asambeni siye khona nabehla lendvodza lebe iphethe amasotsha aseRoma ithi manini ye Jesu mine ngilisotsha kunebantu etikwami labakhuluma ligama libe linye ngigijime ngente lona nami kunalabanye ngaphasi kwami bakhuluma ligama libe linye ngikhuluma ligama mine kubo libe linye bagijime bente lona kangakanani wena mina akudzingi ukuthi uziyofika endlini kami but nje shano livi nje haleluya lendvodza yathi shano livi nje Jesu ngathi kahle ukuthi one word from you can heal my servant Jesu wathi indvodzana yakho seyivele seyinte njani na seyiphilile ngimbona Jesu nakafika akhanza boPetro abakhanza boPetro badweba nabakhanza badweba sebaqedzile kudweba sebawasha imanethi bakhathele kodwa nasebakhathele ufika Jesu usholivi uthi ye Petro qhubekela ekujuleni akasho ukuthi qhubeka Petro ekujuleni uphinze wetame no uthi Jesu ye Petro qhubekela ekujuleni ubambe tinhlanti Petro ngekwati ukuthi yena vele he is a professional fisherman wathi ye Jesu ngishikashikeke busuku bonke wathi nakasho njalo kwaphinze kwabuye emqondweni wakhe wathi busuku bonke kodwa belingekho livi lakhe but manje ngenxa yezwi lakho sengiyakhona yipi awu sanibonani bathandwa benkosi sanibonani bathandwa benkosi ngenxa yezwi lakho ye Jesu ngenxa yelivi lakho sengiyakhona ngiyawubamba tinhlanti nawufunza lapho lithi tinhlanti lebetibhaqile lemaqeleni sekungasiso isikhathi sekudweba ngenxa yezwi lakhe taphuma la tibhaqe khona tabangisana tagijima tayinetheni la Petro lo la wena lokwehlula umnyaka wonke iminyaka nezwi lakhe kuyawugijima kuyenetheni lakho ngoba livi lakhe liyalalelwa na indalo akukho lokungalivimba livi lakhe alibonge ikhamba lika Jesu but impilo bazalwane impilo nje ingilolo hlobo lolo impilo lamuhla ikubeka la khona ukhala tize tome tinyembeti but noma ungakhala tome wait for his word makufika livi lakhe believe his word alibonge igama lenkosi alibonge igama la Jesu awusasibuka simo sakho awusabuki kusikwendekeni bese ubuka livi lakhe
Hawu sanibonani bathandwa benkosi. Sanibonani bathandwa benkosi. Hallelujah. Hallelujah. Lo simakethe lo tekuye la. Simo akunenzaba ukuthi sikubeke phi phathi. Lalela ukuthi uthini yena. La ku-Isaiah 40 la sifunda khona kukhulunywa lamagama ukuthi hayibo ake nimane nime niphakamise emehlo nibuke nasi isibhakabhaka ngubani lo wadala lesibhakabhaka lesi akusiye yini lokhuluma bese kuyendeka lo wakhuluma kwasilokungekho kwase kuba khona kufika lamagama ke lengumbuzo ukhononelani wena Israyeli Phinza unambala funda verse 27 ukhononelani wena Israyeli wena Israyeli usolelani la empilweni kukhona kokwakuthi ufike la usola uNkulunkulu khona mina ngito sithi umuntu namhlanje kuze into takho tibuyele kuwe please yekela kukhonona Ukhononelani wena Jacob? bese bakhonona bese basola qhubeka Wena Israel usolelani? usolelani wena Israyeli Ngekuthi indlela yami ifihlakele kusimakazi. usholani ukuthi indlela yami ifihlakele kusimakathe Lilungelo lama likanakeki. hey wena lalela la noma ngase kufika yini ungakhweshi ungaye kusoleni bo ungibani wena kuthi ungasola simakathe ungibani nje uthi ungasola simakathe sometimes makathe kube ngathi sewukukhohliwe kube ngathi sewukulahlile hey lalela akakhohlwa akedeli akalali anjalo nje akakhethi buso bamuntu angamsita ke lo ngede ngamsita ke lo ngikhumbula nangisanda kusinziswa ngangihamba ngikhuphuka ngiyetule entsabeni ngisangifika letule entsabeni ngithi ngiyothandaza kuphele nje lamagama kube khona into lethi ingabe boya kodwa boya immediately nayifika lento lethi boyapi kuphinde kuthi le ku spirit sami sithi akunankinga noma ngazi ukuthi akukhulumeki nyalo ngiphelelwa ngemagama lokuthi nje ngifikile nje lokuthi nje ngisukele ekhaya ngeta le kuye simakathe lokho kusho lutho luthito kuye ngithi ngisho njalo ngive kuye amandla kuye emagama emagama aphinza abuye ngiyakutshela kungenteka uyalila usengihambe kangaki nalezakhela hayi ake ume kulila wothi noma kugenteki lutho ngisete uqhubeka la ekumkhonteni noma ngathi akwenteki lutho ngiyathi ngiseta uqhubeka siyafika lesimo bazalwane asesambe siye lapha na Psalms asikishime mbana asambe siye lapha Psalms Psalm 7:3 uthi lo mbhalo la but as for me my feet had almost stumbled Kichima sis. Oh, thank you, Jesus. Funda verse 2. Kepha mine tinyawo tami tacishe taphambuka. Mine ngaphose ngaphambuka. Kwasala kancane nje ukuthi ngishelele. Ngobe nganginemona nalabathi gabha. Ngobe mine lo nganginemona nangibona labathi gabhako nangibona labangakholwa baphumelela ngesikhathi ngibona ukuchuma kwalaba nini lalelani bazalwane kukhona abantu labathi bambelele bona qhubeka mfana mfundzi abayiva iminjunju yebuhlungu nabafa kunebantu labantu nangabe baphila ayekele kwenta lalathi tenkulunkulu akwente bese uphakamise emehlubuka kamakhelwane
Ngike ngatshela lo mnye umngane wami ede khona la esontweni. Umfundisi wathi hey mfundisi. Ngedlule ehlekhumbini emfundisi. Ngedlula la eBarren la. Uthi uyathi kodwa uNkulunkulu kodwa ngilomunye umuntu. Uyathi labantu laba bakholwa ngidlula la eBarren Nkosi yami. Ngikhanza lenjani imoto mina ngihamba ngetinyawo kodwa ngikhonta yena. Khanza lenjani imoto lapha eBarren. Uthi ngikhanza ibeke libhodlela. Kubekwe libhodlela latikwayo le moto. Impendulo yami ithi uyibukani imoto yemfokati uyibukani hamba yokwenta la lokuthi uNkulunkulu kwente yekela utazi ube nemona ngesikhathi unemona uvala isibusiso takho ungenaphi nje engwababaneni leshanga imoto yayo ithengele lishendelayo yekela lokubuka imoto engwababani ase ukhonte simakathe asafa sewuyekele uniketwe indumiso ukuthi uyewudumisa simakathe ngoba simakathe hayibo wenta njani asafa uniketwe lilungelo lelikhulu lokupholisha situlo lekuletha sihlalo saNkulunkulu but uyekela lo msebenzi lomkhulu kangaka ubuka labaphumelelako Gana bakholwa nalokholo athi asafa no hayibo ayihambi lapho ngeke hayi kahle uNkulunkulu uyamuva uthini uthi ngisho bafa bayivana leminjunju yebuhlungu lesivako thini nemitimba yabo ihlala iqinile funza unambani Abayiva iminjunju ebuhlungu nabafa nemitimba yabo iqinile itinsakatsha futhi nje netinhlupheko bona tibehleli tinhlupheko letehlela abantu bona athi sabehleli abavelelwa ngemashwa njengabo bonke bantu ngakho ke kuthi igcabha bakwegabe ensanyeni njengeligcebesha budlova babembethe njengengubo kuhlupheka kukhuluphala kuwakhukumisile emehlo abo imicabango netinhlitiyo tabo iphuphuma bubi bayaphukuta bakhulume lokubi bakhuluma incinzetelo ekuthi phakamiseni kwabo ngemilomo yabo bahlambalata lizulu ngetilimi tabo bagcilata umhlaba phela uyabeva nalokubeva nabahlambalata indzaba yekholwa hayi kuthi akabeva aphinza babone baphumelela kubeka mani funda verse 12 lababi ke banjalo bakhomba ngalolusekhathi banzise ingcebo impela ngihlandele lide inhlitiyo yami ngageza tandla tami njengalode licala ngihlushwa sonke isikhathi ngithethiswe onke emalanga kube bengithite ngidawukhuluma njengabo ngabe ngihlubuke sive sakho simakathe uthi lo muntu loluva buhlungu mayebebona nabantu lababi kungathi benda njani na baphumelela uthi hayibo yini ngihlupheke kangaka ufika la kathi khona hayi ngitigcinele bulide ngitigcineleni kanje nangabe laba bije badla kahle kodwa mina uNkulunkulu ngiyahlupheka ngalesikhathi sewusho njalo sewuvale umthombo sewuvale liphayiphi lelehlisela sibusiso kuwe ngiyakusida tshela makhanda ngiyakusida lo yaba wathi ngitshela mangisinziswa mina ngisinziswe mina ngathi iphilela nje ngathambela nje ngetinyawo tami
hamba sikabale sithe ngiyoshumayela kwangabi indaba zalutho kwangabi indaba futhi kumnanzi nje kimi lokuthi ngihamba 5-7 kilometers ngiyoshumayela ngibohle ngihlala phansi kwethi ngabona usuka lapha emsekweni uya le Damaseko eTulu eDamaseko leTulu ngifike ngihlale la hlathini ngihlale ngizindle kamnanzi ngive kumnanzi ngiyoshumayela ngihamba ngetinyawo la ngeva buhlungu khona ngilesikhathi ngiyoshumayela khona kanzi sengihamba nomfati ngishathile ukhulelwe ngiyaleTulu sitawubuya futhi le Damaseko sibuye silaye la ngaphansi kuphekwa ngeprima stove kweasthma kuvuke kume ngetinyawo kweasthma athi umfati asengiphume ngaphandle kutawuhisha umvande siswini angishiye ngithi but lalela awubuki labaphumelelako awubuki labahamba ngemoto hey wena ujajuliswa ukuthi ngiyokwenta umsebenzi waNkulunkulu ngiyokwenta lengibitelwe kusingikwente kwahamba isikhathi wafika umzala wami emathi umzala wami Senzo waqhamuka ngale njani umuntu athe mzala yabona le yakho yaNkulunkulu ngathi yakubambelela uyayibona le ndvola uyayibona le ndvola athi mina yathi kungcono manje mzala lokho sengihambe kanje iyashisa le ndvola athi into enjani iyashisa ngaqhubeka ngamkhonda simaka ngikhuluma nabani lamuhla ngithi mina noma kungathi vele udonsa kamatima kanti la ekhaya kini khona labangamkhonti uNkulunkulu bayakukhoshela bayaphumelela wait a minute yentalo lokufanele tawujika lisonto takwenda njani kodwa Psalms 37 Psalms 37 Davida wame sewuyala asafa wathi asafa lokubonako akusho ukuthi asikuboni siyakubona kodwa manje kancane asafa Ungatihluphi ngalababi uyamyala yasafa ungatihluphi ngalababi ungahawukeli kulabenta lokubi ungahawukeli kulabenta lokubi ngoba phela lababi bayawusheshe bashathe njengetshani babune njengembuya qhubeka themba kusimakade wente lokuhle hey wena asafa qhubeka uthembe kubani na simakade uqhubeke wente lokuhle uhlale eveni uve bumnanzi bekuwe uthi noma kanjani nawente njalo usele iveni ngeke wedlule ungakabufa bumnanzi bekuhle emadlelweni laluhlala yenda simakade abe injabulo yakho kuphela nje mente lo simakade la ehluphekweni abe injabulo yakho yena ke utakupha lokufiswa inhlitiyo yakho wena utawukupha lokufunwa inhlitiyo yakho mane inkinga siyaphambatisa sifuna asiphe kuqala singakamenti waba injabulo yenhlitiyo yethu sanibonani bathanda benkosi sanibonani bathanda benkosi noma kungabe vele lento yakushisa nebantu bayakhuluma kukusita ngani lokho athi waqala nje wehlonye kuyezakhele ukusita ngani mani kancane qhubeka wente lokho qhubeka wente njani wente lokho lule simkhondako thini akawadle mandle umuntu but uNkulunkulu wesikhathi ngiyamati mina ngimbonile mina ngibufakazi bakhe qhubeka mfana nikela indlela yakho kusimakade umethembe nikela indlela yakho uyinikele kusimakade umethembe yena ke uyakukuthathela tinyathelo hayibo useta kukuthathela ini na tinyathelo ngesikhathi Davida ayala asafa wabe sewuyedlula uya ku Psalms 113 verse 5 and 6 umvili nathi ku Isaiah 40 ungangifananisa nabani nje
ngubani nje lo ngangilinganisa naye? Ngubani? 1 Psalms 113 verse 5. Ngubani nje lofanana nasimakazi Ngubani uNkulunkulu? nje lofana nasimakazi uNkulunkulu wethu? Yeyi ngubani? Ikhona yini impendulo longanginika yona kuthi ukhona vele lofanana nasimakazi uNkulunkulu wethu? Lothi ahlete ekuphakameni. Lo simakathe uthi ale ekuphakameni. Agobonzela buke phansi. Hey wena kunebantu lafuna kubagobonzelela nje nalamuhla la. Simakathe lo sekuphakameni kunebantu lafuna kubagobonzelela nje nalamuhla. Uyamyala Davida, uyala asafa thina nawe saniketwa kwehlisa sihlalo saNkulunkulu, saniketwa indumiso. Hayi Nkosi yami, yabona nje mina angathi ngiyambonga kodwa Jesu uthi ngakhanza baba saphila la, wangiyala wathi kubitwa uNkulunkulu akusiko kuyokwakha imali yakho. Ungabe sina ubona abantu bethe uNkulunkulu ubona imali yakho. Ngayalwa baNkulunkulu labantu. Ungabe sina ubona umuntu ngathi ubona imali yakho. Davida uyala asafa, uthi kwasafa lalele asafa. Thina nawe siniketwe sihlalo saNkulunkulu ngoba indumiso sihlalo saNkulunkulu. Uyabona nje nangabe ungumuntu uniketwe indumiso bese uditshela ukuthi kwakhe imali, isho uvela hleke. Ngivele ngenti njani? Ngivele nje ngihleke. Labanengi simelane lengike ngaba nabo la. Babona labantu laba abanengi base baqala ba record. Bathi bazama kwakho imali. Ayakhiwa imali ngesipho lokunikwe sona uNkulunkulu. Udumisa uNkulunkulu. Wenda la kuthume kona. Le ndwe itabe seyalandzela. Enaseyilandzela ititela yona. Ngoba bese uthi uNkulunkulu lokuhle nemusa kutakwenda njani? Yenda simakathe abe injabulo yabani? Suse emehlwakho kulo yasathe weniloya lo wenzela pha kulesasigelekece kuthi uhamba kahle ena beke emehlwakho kusimakathe. Yeyisuse emehlwakho wena kulesasigebengu lesakusihamba kahle sinemoto sinanani. Hayibo beke emehlwakho kusimakathe mente abe injabulo yakho. Ngci uyakusho ukuthi washo umuntu amutse. Wathi simakathe utakubusisa. Takubusisa simakathe. Yenta uyentiwa simakathe. Uthi ke Davida asafa ngubani nje lofanana nasemakathe. Uthi aledule ekuphakameni abese uyagomonzela abukele okulapha phansi. Cethela wona mfana. Agobonzela buke phansi emazulwini nasemhlabeni. Uphakamisa luphuya luthulwini. Maye. Aphakamise losweletaleni lemlotha. Amthathe amhlalise netikhulu. Hayibo. Yebo tikhulu tesive sakhe. Lo simakathe lo tekuye wena uyagobonzelelana. Akaqeli kumthakathi. Akaqeli etitheni takho nasathe ukugobonzelela. Hayi maye muhle uNkulunkulu. Akahamba athi kodwa Nkosi yami ngoba nami loyana kangaka sengingamsita no. Futhi nakasakugobonzelela Nkosi yami wena lo waloyo wagcitshwa phansi kwathiwa uyukwenza nasakugobonzelela kuyalukati leta kugciba phansi nasekumenyetwa kungilesihlanu kusiwa siyalobola gogo. Asangane gogo ukuthi ini bani ukhona yini lo ngubhele into yami lapha. Uyawubonakala gogo asemba lapha phase entase sibaya akhanze kusolo lokongelo lakubopha solo kulapho kodwa uphumile wena ngoba simakathe uyagobonzelelana labaqhitshiwe uyabagobonzelela nje simakathe abaphakamisi. Funda incwadi yokugcina mbanami awubuke nangeMephibosheth phela 2 Samuel chapter 9 buka nangeMephibosheth kumgobonzelela ukuphi useLodebar ukuphi kodwa
Kanti futhi uNkulunkulu nakasentatini ndoda akaqeli kumuntu. Kunamake la sontweni. Ungishayela icingo waqala wangitshela wathi mfundisi bathi angihambe ngiyohlinzwa esibhedlela kwethini kunje ngathi nemaka hamba ungahlophe. Nangabe kuvume uNkulunkulu ukuthi utawuphila ngekuhlinzwa ngeke simphikise. Futhi uNkulunkulu nasikubeka tandla ngakuphilisa nyana. Mane awusuthatha sifiso bese usenti faith. Ngoba esifiso utabe usenti faith kusuke kungaphili. Kanti uNkulunkulu unendlela yakhe. Malibonge igama lenkosi. Ngase ngimbeka tandla athamba makhe. Hayi bangishayela itolo simelana. Bangiphuma la itolo simelana bangishayela. Khayela bodokotela. Basi bodokotela mfundisi. Basi nanku lo makhe akafuni sente lutho la uzithandaza. Ngithi ya uqinisile. Nani ndabeka uNkulunkulu. Asithandaze. Sengiyathandaza. Basi labo dokotela siyaqala kusebenza umuntu lonje. Solo sathi nhlo. Le operation le umuntu lo wentiwa le operation le uthatha bo 3 weeks to 4 weeks. But lo 6 hours. Ama operation lang 6. Uvukile futhi uyaphila. Uthi asibonge isimakazi. Kumemeta yena bodokotela sebalandzela yena kuthi uthini. Asibonge isimakazi. Nangiphuma nje apha emhlabeni entolo bengiphuma nje la ngitothandaza nje lapha. Alibonge inkosi. Alibonge igama lenkosi. Ngulosimakazi wenta ngetindlela takakhe. Amen. Mina noma ngabuya ka10 sokuthi ngikubeka etandla kubeka mina. Kujike kungendeki lutho ngoba uyangabathi. Lokubuya kane nje kusho kona ukuthi vele uyaqhitha. Kusho kona ukuthi uyaqhitha. Uyaqhitha. Kanti James 1:6 uthi wonke loqela akacele ngekukholwa angangabati ngalutho ngoba lo ngabatako ufanana neligagasi lelwandle lelichutshwa litanyathanyiswa ngomoya. La kusimakathe wemukela tindo takho ngekukholwa egameni lika Jesu. Hamba uyofunza John chapter 4. Indvodza yayigulelwa ngumfana wayo. Yafika kuJesu athi Jesu, hayibo ungangibambelele. Asehla umfana wami yagula. Wathi Jesu, hamba umfana wakho sophilile. Lithi iBhayibheli le ndvodza yakholwa ngemava kaJesu yavele yahamba. Yasiyawufika kayo yahlangabethwa disebenti umfana wakho yalela la ngivile leyo nto leyo ngiyayadla le nto leyo ngitsheleni ukuthi uphile ngabantu isikhathi basi labasho isikhathi wathi ngileso sikhathi la kuphuma emavi khona ukuthi indvodzana yakho seyiphilile kukholwa kubamba livi lasimakaze. Uyabona make lo lela phasi la linye livi lofuna ulibambe la Psalms 118 verse 17 uthi ngeke ngife kodwa ngitawuphila. Ngeke ngife sikhathi sami sekufa singakefiki. Yebo kufa ngiyakufa phathi la mlonyeni wami angikhulumi kufa ngikhuluma kuphila. Ngeke ngife sikhathi sami singakafiki. Ikhampani yakho uyibona ishona phansi ubona tindo takho thamba tilahleka tonke lalela la ukhuluma uthi mina ngiseta uqasha abantu. Ngoba sitha bese sifuna ukukhuluma lokwaso lesikwenda la empilweni yakho kana ukhuluma lokwentiwa sithi empilweni yakho ukhuluma lokusho uNkulunkulu ngawe. Uyagobonzelelana akekho lofanana naye. Davida uyala Asafa uthi Asafa lalela lo uNkulunkulu esikhuluma ngaye thine lo uthi ahleti ledulu kodwa agobonzele. Lalela la uyabona lo ngimela nangikugobonzelela ngithi kufuna ukuhlule isandla ufuna welule yini isandla sakho yini it's your faith lule isandla sakho uthi ngibambe Nkosi. Mephibosheth funza wena mfana ngalelinye langa Davida wahlala esihlalweni sakhe sebukhosi
ngalelinye lilanga Davide wabuza wathi Sekwabade yona munye. sekwabada ngisho namunye yini lo yinsali yendlu Hey, yakaSawuli lothi lamhla uNkulunkulu uyabutha nje sekude namunyeni lo ngaba nekukholwa mbamba nje lamhla ngimgobonzelele. lengingamendela umusa ngenxa yaJonathan kwakukhona sisebenzi sasendlini Watshelwa David ukuthi hayibo sikhona sisebenzi sendlini yakabo Jonathan lesingakutshela lendzaba le thina sathi lutho ngayo le. lekwakuthiwa nguSiba Hambani nilanze Siba. libito laso ngako Wabanga bambida ukuthi avele embi kwaDavide Wavela Siba embi kwaDavida. Davide wafike wathi kuye Umziba wena. nguwe yini Siba Wathi ngiyinkosi yakho. yena waphendula wathi ngiyingceku yakho David wathi inkosi sekwabade. yabuta yathi sekwabade ngisho namunye Siba waphendula wathi Siba waphendula inkosi wathi Ikhona isekhona indvodana indvodana yaJonathan wakufanele Siba asho njalo aqine. But mane nje man Siba. Bekufanele Siba athi ngathi ikhona indvodana yaJonathan aqine. But akagcinanga. Ngiyangicabange ngesikhathi ngisafa mbamba jwala. Kuthi kube uNkulunkulu wakwafika kalafa uthe wathi ukhona yini umfana lapha kalafa uthe lo udela incumbi yebafana bethi phela make betile 5 webafana. Kwanto batana ngu4. Bafana 5. Sitsa kwasonke. Ho. Yinto lesayifunda lokho. Sonke. Kube uNkulunkulu wafika ngaleso sikhathi leso. Wathi kukhona yini ngamane inkosi yami nje ngikwendela umusa la kushathe laba lafakuthi. Abeto bebata uyekela nje bonke labangqonywana. Base kukhona lokufisha kwakhona mane. Mane. Cethela wona mfana. Mane. Uyanje kunemagama kube uNkulunkulu ubuta kubantu. Bebata uthi mane. Lokho nto batana kwakhona kukhona manje inkosi yami ngona kuthi ungakwenda nje simakathi uwentela umusa kushathe nako mane sekwatala kakhulu lokho labathi bantu asikudeserve la kusimakathe nasagobonzela ufuna thini lokho laba ku right off simakathe ufuna kona ayingibani kani uNkulunkulu ikhona indvodana yaJonathan qala lapho mfanami isekhona indvodana yaJonathan mane nje yaxhwala tinyawo totimbili bamba lamagama ufunani mane la ufunani nje mane la sincane sananga lothunywa ngeElijah hamba uyohlola ngaselwandle usawubona inlifu uyabuya ngibona lifu mane lincane hayibo bengakakuthumisa izelifu mina ubonani sani ngibona lifu hey wena kusangibuke we ngibute wena ubonani live lakho la komoya ikhona into loyibonako yekela lo mane khuluma nje uthi ngibona impumelelo yami ngibona kuphiliswa kwami ngibona kuvuswa kwesimo sami yekele lokufakwa uSathane engqondweni yakho ngibona naku khona lengamentela umusa mane no walandwa Mephibosheth asesihambe sesive lamagama Mephibosheth bese siyathanaza wento kanjani Mephibosheth walandwa bamba la mina ngiyakutshela ngiqinisile inkosi lamhlilanze wena inkosi lamhlilanze wena lo musa ufuna kwentela wena namuhla uNkulunkulu njani na hey wena hamba uyobuta bobani hamba uyobuta boRahabi indvo lebeyatiwa nje la eJericho ukuthi akusingwadla lo sekamgwaqo akwatiwa nje but Musa wasimakazi wayofaka inhloli khona hey kanti simakazi unjani
Awunendzaba simakathe netono tethu lesitentile. Unendzaba ukuthi uthini wena nyalo? Uvani wena nyalo? Uyabona yini na ukuthi uyagobonzelelwa wena? Yekele kulila, yekela khonona, kukubambelele kukhonona. Ubambelele pha khonona. Sheshisa mani. Wahamba walandva Mephibosheth sengiyathandaza. Walandva Mephibosheth. wathi inkosi yabuta yathi iphi siba wathi isendlini kaMakhire umsa wa-Amiyeli eLodebar. Ngakho inkosi Davide yathi ayilandwe endlini yaMakhire umsa wa-Amiyeli. Walandva nguye lo Ziba. Ungathandazeli isitha takho tife. Ngoba usetawusebenzisa tona uNkulunkulu tikulanze. Usesawusebenzisa tona uNkulunkulu endlalela itafula tiku-celebrate. Ake ume wena kuthandazela titha takho titawuhamba nempendulo yakho. Ngoba simakathe utawubuta kuto tilisho leligama lakho bese tithi mane athi uNkulunkulu bengifuna lele kuqala ligama. Walandva Mephibosheth. Mayifika Mephibosheth verse 7. Mayifika Mephibosheth uthi Davide wathi ungesabi ngoba ngempela ngidakwendela wayesaba Mephibosheth. But Davide wathi ungesinjani Mephibosheth ungesabi. Ndakwendela ini? Musa. Ndalibuyisa lonke lelo live. Wena manje. Kutawubuyiswa tonke letindolo wemuka tona. Kutawubuyiswa tonke letindolo wemuka tona. Lo Musa utawubuyisa letindvo leti wena lo wemuka tona. Mephibosheth. Ndalibuyisa lonke lelive lebeli lamkhulu wakho Saul. Qethela wona mfana qethela. Davide wathi ungesabi ngoba ngempela ngidakwendela umusa ngenxa yeyihlo Jonathan. Ngidawubuyisela kuwe konke lonke lelo live lebeli lamkhulu wakho Saul. Wena ke utabodla nami njalo nje etafuleni lami. Mephibosheth wakhothama wathi iyini inceku yakho uthi ungaze unakekele inja lefile njengami. Khona abantu labalahlwe emakhaya njengenja lefile. Inja inemnikati nayiphila. Yaza ishayiswa imoto umnikati akaphuma uvela ngelifastelo angaphuma. But simakathe athi Mephibosheth ngilandze wena noma sekungathi uyinja lefile. Kodwa ngilandze bani? Ngilandze wena. Ngifuna wena Mephibosheth utawuhla nami etafuleni abese uyajika athi ngala kuZiba wena Ziba sewutaba sisebenzisa Mephibosheth kanye nebantwana bakho nitawusebenta Mephibosheth. Yala nami Nkosi ungavumi nami. Yala nami Nkosi yami. Yala nami Nkosi. Ake simeke tinyawo tethu. Yala. Jesus. Yala nami Nkosi yami. Ungavumi nami. Yala nami Nkosi yami. Yala nami Nkosi yami. Hey. Yala. Yala nami Nkosi. Ungavumi nami. Yala Nkosi yami. Yala. Jesus. Ungavumi nami. Lapho Satane efuna impilo yakho.
Jesus. Yala Nkosi yami. Ungavumi nami. Yala Nkosi yami. Ungavumi nami. Funa kuthandaza nemuntu la lothi. Fundisi. Vele bengikhonona. Bengigcwele kukhonona ngaNkulunkulu. Ngimkhontile uNkulunkulu. But ngabona tindlo tami tishabalala. Khontile uNkulunkulu ngabona kubhetha, ngabona ngigula, kodwa ngimkhonda kulo. Ngabe sengibane kumsola uNkulunkulu. Ngikhononile mfundisi. Khononile Nkosi. But ngiva kahle kuthi uNkulunkulu namhla uteke ungigobonzelela. Ngicela nawusho njalo ugijima umntwana ngaphambili ndothandaza. Ngifihle Jesu. Enqebeni yakho. Yala. Jesus. Yala Nkosi yami. Jesus. Yala Nkosi yami. Ungavumi nami. Cela ume la ukhamba khona la ukhona ume sikhulume sibusise ekwempilo yakho. Your grace and mercies brought me through. I stand this moment. This moment Because of you. You're you're my dear. Oh, thank you, Jesus. Izenzo sahluko 4 verse 29 kuya 31. Ayisikhulume lamagama athi. Singosi Jesu. Vumela kuthi tibonakaliso netimangaliso tendiwe empilweni yami ngelibito la Jesu losebenzisako. Sengikhona Nkosi. Ngiguqula ingqondo. Ngiguqula kukhonona. Ngifuna ukukudumisa. Bengikhonona Nkosi. Kodwa kusukela namhlanje sengivile wena uyagobonzela. Uyangigobonzelela. Kungiphakamisa. Ngiyavuma Nkosi. Ngibeka phansi kukhonona. Nkosi na impilo yami. Ngiyibeka etandleni takho. Baba wethu longcwele, baba wethu lonemandla onke. Wonke Nkosi longene ngalomnyango. Mentele timangaliso Nkosi. Vumela Jehova tibonakaliso tenteke empilweni yakhe. Ngegama lika Jesu gobonzela utsinze isimo sempilo yakhe. Baba khulekile Nkosi mangidala ekuseni. Ngathi Nkosi vumela tibonakaliso netimangaliso. Konke labe kufuna Nkosi la kulandzela mgobonzelele Nkosi umphakamise umnikete kona ngegama lika Jesu. Lo Musa awumlanze la kagcitshwe khona. Lo Musa mawumphakamise netitha takhe athi kubone lokho. Naye Nkosi atawuhlabelela njenga Moses. Athi idwala lethu alifani nedwala labo. Nezitha zethu ziyakwazi lokho. Ngegama la Jesu Kristu leNkosi. Babe mina ngitawubeka isandla sami kuye. Wena ubeke sakho sandla ngaphansi kwesami. Sami sandla sitawusuka. Kodwa sakho simakathe ngeke sisuka.
ngegama lika Jesu Kristu waseNazarethe lemuhla bekulilanga lakhe lekuthi wena uNkulunkulu umphakamise ngegama lika Jesu Kristu leyinkosi monxele siyabonga ukuthi lokhu yakwenza lalelani moya sathane lalelani moya ekugula lalelani moya etinkinga sewufikile Jesu manje hambani kuye in the mighty name of Jesus Christ baba onxele nangibeka sandla wena wena umsebenzi lophelele edi kwempilo yakhe ngaJesu Kristu inkosi yethu amen. Ashayile Jehova thanda egameni lenkosi. Praise him. Ashayile Jehova thanda kakhulu egameni lenkosi.